Lanjut berijang ke negeri Islam di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka dalam rantau anak sayang lanjut berijang ke negeri Islam di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa nalhe urod katro memegang anu sayang manteng di Jawa hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka dalam rantau anak sayang lanjut berijang ke negeri Islam di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa di mata rindu ke agam karab memegang hana dirupa hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka hati sang sedih watema bayang ada badan rindu diteka dalam rantau anak sayang lanjut berijang ke negeri Islam